Miya katitiyam ko Anas radhiyallahu anhu apitiru yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan. La adwa wala tirata. Da tigina sakita ubari para pantransfer sabas kanyan din ni pakatuwalin. Uli na pupusung ko pedataw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyan ko top na tiyara maana kaparati aw taw si ko di manggalubog ka uri na di manggulul amarata na may sabab sa iko shay uri na may sabab sa gyang kutuan niya di ka pa magalamat miya kailay sa marata na dan tumiyaro sa gyang kutuan suun yan na may galubog gyang kutuan marata may gululog ita marata nakana ba dun mini sabab sa gyang kutuan kaya pa magalamat yan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala kada dun kay ko koneksyon na gyang kutuan kaya pa magalamat yan si ko kapagad na, o di na di kang galubog, o di na di kang gulula, agyang ko to qadar, o Allah subhanahu wa ta'ala sa ikotaw. Piyakabata to Rasulullah. Napitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibuni al-fu'l. At natigin na ayat, tigin na kubo. Yung nagyang ko to tigin na al-fu'l. Pitiro mga sahaba, ridwanullahi alaihim, anto nagyang ko to pitiro na al-fu'l. O di na al-fa'l. Natigin na qal al-kalimat tayyibah. Ginanatigiyan so katero atigiyan na mga pipiya. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana higira sutaw na miyatero nagyang kutuwa di mapiya na ipsbigyo nagyang kutuwa mapiya maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uri na higira sutaw babuplala ko na nagyang kutuwa tagat amiyo ni uri na ngani sana miyang ilay sa dinam miya kuha nagyang kutuwa ilmo yung kukuha pa magalamat nagida na may ilay niya na marata nada abutero niya na inunta sa mapiha mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ganyan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapiha apkubay ang watan apkubay anak natigiyan mga urip Allah gira na miya kailay sa marata na ayat pero niya na mapiha gitu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagkababayan akan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyali pino Uqbah bin Amir miya kaysa na so Rasulullah na inaliro nagyang kutuwa at tira maana agina na kapamagalamat uli na kaparati aw sa di kang galubog agyang kutuwa di mapiya na may sabab ko asyay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mas mapiasa na tigyan nagyang kutuwa al-fa'al. Ginanso katero amapia. Wala tarudduhu musliman. Wala taruddu musliman. Mana nagyang kutuwa tigyan na al-fa'al na di niya natigyan karen so muslim ko pengalubog riyan. Ugyang kutuwa gito tiyara na dapat atigyan gito ka pa magalamat na dito dapat perarang ko muslim si ko pangilibagan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana makailay sa lima piya ang mga tos na kalaban yan ito peratiya kagito na piya ka batalo to agama Islam na gudan na kapakati dito to na din yan karen so muslim ko pangilibagan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ti Rasulullah fa idha ra'a ahadukum igira atigwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyaylay o isar kano mayakrah so ipkagwidian gira buto miya magalamat udi na adna mga parati katawan yan kititik ko puso yan nagira melen naging uto lima piya udi na di mana no to sa lima piya nagira melen yan to na ay ako na suuno yan na tigura Rasulullah ay ako na suuno yan na tigura Rasulullah na pero niya naging utoa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u as-sayyiati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik. Mana niyan? Naging utawatiro niyan. Ya Allah, nada pagpakataling uma si ko mga pipiya. Maana pagaling mga pipiya. Inuntas ka da pagpakataling uma sa gyang utang mga pipiya ay inuntas ka wala yadfa'u as-sayyiati illa ant naguda pagaran pagpakada sa gyang utang mga rarata inuntas ka wala hawla wala quwwata illa bik da kapakaga naguda pagara
inunta serka kaikan nangko ya Allah. Ganyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ipetero ng manusia. Gila belene na gengutwa diyan kebubayaan. Gengutwa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Miyaka titiyan ko Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pitero yan, atigian na at-tiyaratu syirk. So atigian so kapamagalamat na kapanakuto. So atigian so kapamagalamat na kapanakuto. So atigian so kapamagalamat na kapanakuto. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kina hadith, may panutulu Ibn Mas'ud. May katalo, matero yan nagyang kutuwa so kapamagalamat na kapanakuto at tigian. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Initunlugun, sa gyang kutuwa hadith, Agyang una hadith ali panutun ni Ibn Mas'ud. Nakatero ko na Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na wa ma minna illa daati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isark tanong ainon tana anna ketagu ko pamikiran na adi mapia. Walakin ugay dati Rasulullah na walakin Allah yudhibuhu nagyang utaw ketagu ko pamikiran no tao adi mapia na pupakadaan wallahu subhanahu wa ta'ala sanggulalan sa katawakul kapanarig si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikira sa mu'min na anamya pamikirin ang lima piya na aya kapagkadauto kapagkadar o Allah subhanahu wa ta'ala ko pamikiran ng muslim nagyang ko tuwa kapanarig katawakul o muslim si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaka pumpan si ko Ibn Amro agyang kaya hadith pitero kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raddathu tiyaratu min an hajatihi faqad asyrak. Sanatiyan sa tao amaran sa kanyan o dinian di kapamagalamat maran sa kanyan o kapamagalamat si ko galabak panggalabak niyan o di na makikinang lanian na faqad asyraka. Nasa benaratigyan na miya kapanakuto. Mana, ay gira asok tao, na ad na suwan yan, na miya magalamat daan, na oriyan yan, na ad na mele na di mapia, sagyang uto ka pa magalamat yan. Sabab sagyang uto ka pa parat yan, sagyang uto ka pa magalamat, na dan yan galubuk, agyang uto galubuk yan. Ori na mapipikir yan. Na faqad asyrak, nasa benaratigyan na miya kapanakuto, maurip Allah. Qalu, pitero mga sahaba ridwanullahi alaihim tikira na ya Rasulullah wa ma kaffaratu dhalik ando na tigyan kakeda agyang uto adusa ay sinuto maurip Allah ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kakeda yan agyang uto akateruan niyo antaqulu Allahumma la khaira illa khairuk ya Allah nada mapia ay nunta agyang uto mapia upagadin ka da pagkataling umakumapya ay nunta saka. Da mapya inunta nasa tangan ka. Wala tiyara wa illa tayro. Wala tiyara illa tayro. Naguda at tigina marata. Adi manggula la ay inunta na kabaya ka uri nakapaar ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghayro. Naguda atuan na patutasimba na inuntas ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakatitiyaman ko hadith o al-Fadl bin al-Abbas miyatir kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddak atigina kapamagalamat kapanakuto mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to atigian kapamagalamat mapapakataros ka niyan sagyan ko to sungan ka udi na panggalubagan ka udi na pagkarang ka niyan sagyang kutuwa sunguan ka uri na panggalubagan ka. Maana, agupo nagyang kutuwa ka pa magalamat, uri na tigilan na kailay sa ganat, uri na kailay sa palagaya, mangurip Allah, na sa kanya ni miya baluya sabab, sa kiyang galubagan ka sagyang kutuwa galubag, uri na sa kanya ni miya baluya sabab, sa kiyarna niya ka sagyang utap panggalubagan ka, sabab sa MLA ngo na marata,
nagupuon gyuti mabali mangorip Allah subhanahu wa ta'ala apo pakasugol ka sa gyang utagal buko din apo pakaran reka na kapan ako to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangorip Allah padaw saya sa gyang kana kapan magalamat uli na pangilay itigtano sa palakya uli na nganinsan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sulitan ron kasagudan, pagisa tanong bukong mga mga ulama tanong, alabisan ng mga tao, ang mga alay, ilam mo, mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.